Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mihar mi tagwaage khanaage program ge terega algon men Allah ge ismulta kiyamun as mihar moti kon ismul jiva assalam. Ingata assalam ega mane ki english pon kenya the savior, the giver of peace, the peace. Peace devva farai adi peace kise. Ingata right. Assalam is flawless and he is therefore the source of health and safety and peace. Algon menge sihat mi puri hame hunna nives Allah devvati ema source of health. Ingata health sihat uge anna tanaki sihat anna tanaki Allah. Ingata adi salame safety sanani Allah faratu adi peace hama himen kama aman kama annis Allah ge faratu. Ingata ehmima assalam mihim e adu ivera e Allah ge sifala kan yemma ge ehma e ebbes unikam nuwa farai. Assalam is flawless and he is a source, therefore the source. Ebbes unikam nuwa farai huriha kam barabar koruwa farai enunto source ki e faratu nechi devveni enunto algon menge health devi faratu algon menge safety devi faratu algon menge peace devi faratu ehma mi kurko ekkan hen definition ge he holds the key to the safety of the entire creation. Muli huriha takecce ge uda bimunga waha taketige safety wani komparate gattuga Allah hazratuga wani ge Allah holds the key huriha kamage thaldadi ge mi safety ge thaldani wani Allah hazratuga and only he has the power to save it. Ehem wima engani konche Allah huriha salam korben ge aharman katwa engi tum ke yes. Assalam can also mean sheltered from any flaw anikas ekka flaw uni sifatan neti ge or the savior of believers insanu mi iman wege mule muslimu salamek koddewani Allah ehmima aharme mi muslimu Allah dannawan jehni dua ko ge from the eternal torments of hell narakage azabu salamek koddewani ko farataka Allah salame devani Allah assalam dennawima e salame libeni ehma narakage azabu minju koddeware aharmen dua dannawa e dennawani ko farataka assalam e dennawani wa ngije ei dot sa mi safety anna farataki ngije em ekan ngemwan or the savior who leads believers to paradise imami farata swargiya fonwa devwani is Allah e salame kan devvita daimi salam right right em vistabe assalam e isufuluge hori podka ngije ei ko ba algon salame ko farat the savior the giver of peace peace devwani safrato ekive ei peace akives Allah ei the peace right. Allah's divine essence is beyond any imperfection algon kurimes dennami ebbes ka unikam nove enado right. His attributes are unaffected by flaws ebbes unikamakon Allah libi wadigemwa ebbes sifulokam unikamas nanna okay understand right. And his actions are free of evil or deceit ebbes aniyawarikamas Allah hazratu ganove ei the peace wima ngato adi ebbes olwalumas nonnan ei kibe the peace wima ngato ei origin ki right. If he wills disaster to strike a community that community will not escape destruction. Allah iradu kurbi misalaka kommes kahala bayaka gawmaka gellume ngada tsunami anna ekame nutte es farataka anna niji. On the other hand anegotkum dannonya if he wishes a people or a community to receive his blessings they will be overwhelmed with divine gifts. Hama egotta Allah subhanahu wa ta'ala gawmaka noni bayaka noni insanu bayaka mi ogawarikan iradu kurabwa fiya ebes farataka nutte nekam e anna ngije mi kech ehma mi dekol westan jen azabe kofaye iradu kurabwa fiya ebes nutte ama ege anekko ecce devwa ogawarikan parakha devwa iradu kurabwa fiya nutte ne farataka savaji right. He has the power to free his servants from any danger
අහරමෙන්නම් මි අන්න හුරියා නුරක්කාතරිකම අල්ලාහ් සලාම කොද්දවිදා ගිජ එහෙම එකන් ඉංගිඤ්ඤා කියන වානි වරන් හුන්නානි කොන්ෆිඩන්ට් කො ගේ අල්ලාහ් අහරමෙන් හුරියා නුරක්කල් සලාම කොද්දවිදානක ඉංගිඤ්ඤා මහ මිස්කිතර දුවා කුරානන් එනවා නමාዝ කොෆතුවා දන්නවා එකන් හඳයන් බහට්ටයි වජේ හඳයන් බේටිම තග්වා වෙරි තග්වා ගදවනි ගිජ එහෙම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අලුන මේ කියන්නේ තග්වා කානා ඒ මි ස්පෘතෝග මාන එංගිලීම එමිහා අල්ලාහ් දෙක ලෝබිවුන් ගදවානේ අදි අල්ලාහ් ඉතුබාර කුරා ගදවානේ ගේ යගීම් වාන ද අල්ලාහ් ක හුරියාකම කොද්දෙවෙනි එම් ෆාතක නුදාන සවජ් right and help them overcome any obstacles මිසාලක කොම්මස් කා හුරස්තක හර්මෙන් කුරුගල කම කන්නනි කොම් ෆාතක දන්නවානේ අල්ලාහ් දන්නවානේ දන්නවාරු මි දන්නවා මීහන් එංගේනේ ෆාත එකන් කුරබ් විදානක ගිජ කියයි කුරුදුමන්තු වෙරි එකම ගිජ